kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Dahito laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nan, iawat mo man tayo slingbag ko, Fidel Lakay. Agrubuat ka din, Yolanda Bakay. Kas makita ba't? Nagkape ka din. No saan ba? Itimplahan ka. Narigat nga tati mabisinan dito dalan. Sapay awit mo dagi talakaw. Nagkapi akon itay. Naskan ang masapak arumwar, tapno maibos adagos tilakok. Aywan, ay baglaang ta nalagip ko. Mangitulog ka kano iti 30 asuman kan 30 abananakyaw. Iti ayanda pari Carlitaw. Ay nawaw. Nagadon Lakay? Wala ta merindahan ka no dagiti trabador da. Sige, dumagasak nga rod iti ayanda. Buena mano adagos ko naman. Ay nawaw, nidig na, mati masalaw ko iti kalsada. Potong, kutsinta, sumanyo dita. No kasta, mangilakla ko kamat gaya man. Potong, kutsinta, sumanyo dita. Kalutluto lang ang gagayam. At nan mabit man lang digna. Oh, si kamat gaya manang Yolanda. Anya ti kayat asawan da itoy, ah? Ha? Anya ti kayat mo asawan manang? Mangilakla ko kamat tan iti makmakan. Ah? Ay, nagikatak namin iti trabaho. Tawan ti kadwa ni tatang ko. Isuada lagip ko mat ti agla ko manang. Anya ngay talakom. Ay, adasuman, puto, kanda dumapay. Agpili ka Amanga na, dati kayat mo agatangan, manang. Ay saanan! Adamat suman alakok. Sa maysa, ang mga nunabangles na kitalakom. Sapay madlaw nga inangkat mo lang. Anya? Nay, anya ta ilaklakom, dig na balasang kao. Adasuman, puto, kanda dumapay, nanawena. Ola, agpili kayo, nanya ti kayat yo. Ay nawaw, kasla na imas mag. Talaga na imas day tanana. Mayat ama ikapi. Si kakaditi nang iluto, dig na. Saan, nana? Ang masiguradok anadalos tilakok. Tanimanang ko mismo tinangaramid. Ala, ikanak nga rod iti dua asuman, kan may sasupot aputo. Ay na, agyaman aklaunay nanawena. Ay, naksayan matlangan tilakok. No kasta, awan pa'y tigim matangkan ka. Manmanupay lang, nana. Karugurugik lang ngamin. Awan pa'y tisukik. Addan taw, aganos ka pa'y laeng. Kitaem ni Yolanda, may samot day di anagagot amang isursor. Ita, adumutan tisukin na. May sa akon dita. Agyaman ak itibili niyo, nana. Awan anyaman na basang. Mabit laeng taala at tibayad ka. Umay ka man ang lakwan, nanawena. Anya talako, Yolanda. Suman ken bananak yun, nana. Ikanak iti dua bananak yaw. Bananak yun laang, nana. Di ka gumatang iti suman? Saan pa'y laeng? Adang amin ginatang ko kinidig na. Ay nawaw. No kasta, naggapugayam dayjay a babae dito'y ayan niyo, nana. Wen, gimatang hakta kayat kumot amaramanan tila ko na. Talaga nga agawon na magtanda kiti customer ko. Anyati ko na, Yolanda. Ah, ay ikwa, nana, awan.
Aawan ti kayat ko asawan. Mabit lang, ta isupot ko tigat-gatangan niyo, nana. Kumusta nga Yolanda? Naibos ka din mo laing dalakaw? Saan nga rod, Fidel lakay? Ay nawaw, italaing mo't asan anay ibos. Kasano ko maama ibos, katadamatan ka kompetensya. Asino man? Ay na, mabusurak launay itiday taadig na lakay. No kasta, manghilakla ko matinidig na akalugaran tayo. Wan, talagang agtutulan. Kasta talaga tinegosyo, bakit? Saan amaawan ti kompetensya? Ti ko na siguro maartapan na. Diyak ipalubos ang mapasamak day ta. Amok ana im-imas tilakok. No kasta nga rod, awan ti rumba nga pagdanaga, bakit? Abda ka magkaya mandig na. May bus ka di tilakom. Wan tatang, ginatang da tita construction site ti daduma. Ay lawaw. Mayat ano kasta anak ko. Wan nga ron tatang, namok lang nga ado tigatangan da. Ninayong nakumatim pa deliver ko. Nayunam tawin ton sumarunaw anak ko. Awagak to ni manang inton madamdama. Tapno adwan naman tilotwan na. Ang kita ama. Amang ano masalaw na ka ni Yolanda di tadalan. Katapaan na ka. Apay ko mga apaan nak ngay tatang. Amang ano panunutan na akong kompetensya am. Kinapudno na. Nasalaw ko di tadalan itay tatang. Anyang itim paganaking ka. Awan man. Sinaludsod na lang. Noanya tilak ko. Nasaya at mo't nga robno kasta. Made, timakiap apa anak ko. Ang mga noy may nakamatlinakwan day jay adig na Mari Sharon. Saan mat nga imay, Mari Yolanda? Ay, mangilakla ko mat gaya man, Mare. Wen, talaga nga agtutulad day jay a tao Mare. Ay, nawaw. Tuladan na matamin na makita na. Na-inspire siguro kan ka, Amare. Iso ana panunot na mat ti agla ko. Amok akayat naklang akumpetensyahan day jay a tao. Malas na ta sa anak apaatiw kan kwa na Mare. Ay, unay kan, Mare. Kasta talaga ti negosyo. At dadagiti ka kompetensya ama ko na. Nagado ang mabalin na nga ilako. Tamakmakan pa ilaang ti pinili na. Una, tanalaklakapiman ang mailako ti makmakan dito'y lugar tayo, Mare. Ay sana mabalin ti kastoy ang mapaspasamak Mare. Jack ipalubos nga agawan na dagiti customer ko. Masapak ang mga sursur ita, Fidel lakay. Awan pa'y madalas sa isbakay. Masapul ang masapaak. Tama nga noon, una anak mananday dya adig na kadagiti customer ko. Sika, hindi mo bakit? Isumat ti paglaingan day dya tao. Timang kompetensya. Ti ko na siguro agpaaba ka. Saan mat siguro kasta ti kapanunutan na bakit? Ang mga no sika lang dagpampanunot iti dakes. Ay na, Fidel. Amok ti ugali dagiti tattao akas kanidig na. Panagropro panalaangan, madlawan. Saan matabawal no kayat namitag negosyo bakit? Imbis ati garaw na ti bambantayam. Agpanunong kakide iti nasaya at awagas. Tapno saan ka amawanan iti customer. Ay, sakpay ti ko namlakay. Addan na panunot kong aramidag. Para makita. Adaak man na, nanawena. Nakasapsapa ka mo, Yolanda. Ay, kawan na. Tapno sa anak amaunaan. Ha? Amoyo mat nga da ka kompetensya. Nidig na ka, day. Ay, wala na. Nidig na nga agtutulad iti diskarte. Saan mo't adakos, no kayat na mo't aglako, Yolanda? Anya nga itilakom ita. Agpili ka lang tayo iti kayat mo, nana. Ay, nawaw. Napudot tay sika. Wen ata kalutluto lang day tanana. Makasigurado ka saan anabangles dagiti lakok. Ay, nawaw.
Saan akas kinidig na nga agang angkat laeng itilako na nana. Isu asaan tayo asigurado fresh dagiti lako na. Mayat ti ginatang ko kunkwa na iday. Anyat ammom no istak gayam dayjay nana. Sa maysa, saan nga iso tinangiluto. Kasano nga ron ama kasigurado ka fresh ken nadalos tilako na nana. Ada ka maysa a customer na nagreklamo kanyak. Nabangles ka no ti ginatang na iti dayjadig na. Iso ada kayo nana, agpanunot kayo iti maminribo, sakbay agumatang kayo kenkwana. Ti ko na ket ni manang nakanaw tinaggapuan ti laklako na. Patpatyamat ket saan mo matanakita nana. Agar-aramid kamot piman iti istorya, Mari Yolanda. Ay, kontrolam tangiwat mo, Amari Sharon. Ang mga noadda makangagkan ka. Saan anasaya at nga aramid ti may saan negosyante ti kasta, Mare? Ay, namare. Nalakalaang arasunan dayta. Ibagakla ang anangag ko kadagiti customer na. Di, malpas adagos, ti saritaan. Kaasimot di tao, numapan mo istoryaan anabangles ti lako na, Mare. Basol na matlaang, mare. Ay nawaw, tabasol na pa ay, Mare. Ay, basol na. Apay nga may nakumkompetensyaan na. Uray anya pa'y tinegosyo, Mare. Adda talaga ti kakompetensyam. Imbes adadaalam ni Digna, pagsaritaan nyo kit di, no anya ti ilako ti tunggal maysa, tapno saan nga agpada ti ilako yung. Ay, saan na nakasapulan, mare? Saan ko akabutang dayja adig na? Di uray man tuladan na amin alakok. No kasta nga rod, Mare, apay amasapol nga yaramidam iti inuulbud nga istorya. Naimbag man, tay may kamanon, Digna. Anya tigatangam, nanawena? Tisigod aga-gatangakan ka, abalasan ka. Ay, mayat daytoy, nana. Napudot pa'y laeng, takay dil-deliver ni manang ko. Amom ka day, guys, istoryaan ni Yolanda na bangles ka no tilakaw. Iso ka na, tindanon ti customer mo kenkwana. Ay, nawaw? Asino ka na customer, nana? Di na kaamat no asinaw. Saan mo't anabang listila ko? Tari naman akpay, sakbay arimwarak anaglako, nana. Sa maysa, kalutluto laang ni manang ko. Talaga siguro nga dati sakit tinakam na ka, Digna. Umay ka man lakwan, manang Sharon. Anya tilakom, Digna. Mabit lang, tay pakitakin ka, manang. Ay nawaw, kasya na imas Kalutluto laang dayta, manang. Alaman, lakwan nak iti dua asupot. Agyaman aklaunay. Adamot gayam lakom aputo. Mapan mo lakwan ni Manang Sabel di tabangir abanay. Idi pa'y ngagbirbirok dahi jay iti puto. Ay, wen manang, mapanak inton madamdama. Ay, adaman damagag kan Digna. Anya dayta? Pagapgapon ngay dagiti lakom. Inluto ni manang ko. Adang amin negosyo na iti sentro. Iso nga, agpadpa-deliver akmat iti ilakok ditoy. No kastagayam, ni Manang mo mismo ti supplier mo. Wen manang, iso ama kasigurado kayo fresh kan nadalos ti lakok. Anya tila ako, Digna, ading ka. Ado a klase manong Fidel. Kita man, ang mga noat na ti magustuha. Ay, wen amanong, agpili kayo lata. Naggapon nga dagito'y lako, ading ka. Ay, ni manang ko ti supplier ko manong. Iso da mismo ti mga aramid. Iso makasigurado kayo asaan anabangles dagita manong. Halaman nga raw, daday. Ikan nakiti upat asupaw. Taramanan mi mamay tilakaw. Anya ti kayat asawan daytoy, Fidel? Para keng kata kita bakay, meriendam. Ay, nawaw. Gimatang ka kadi iti dayja atig na.
Wan bakit? Rin naman nakitay kat na imas magpimantila ko na. Traidor ka mat nga asawa? Ay nawaw, gimatang klaang itila ko na. Traidor adagusan. Ang mumat nga dalakok. Apay agim matang kapay laang iti day dya babae. Sa bali matila ko ni Tigna bakit? Huray pay! Saan man anasaya at ti kasta ka panunutan ti may saan negosyante bakit? Iso nga bayam na ta ka din. Ay nawa, at damagan tinabati tilakom at champurado kan pinatog Yolanda bakit? Saan nga rod anaibos lakay? Awanan, manmanulaang ang ti customer ko. Marurudak iti day dya at digna. Ag-agawan na ti customer ko. Uray dagiti customer ko dita construction site. Awanan, customer na matan. Naitaka ngamin bakit? Basol na, no apay amaluglugi akita. Tas sa bali pa atao ti pabasulam. Katpud numat, kumkumpitin siya ang nakmat ngamen. Sana day ti makagapo bakit? Sino kumapay ti dadduma, kat isula ang matiag tutulad dito'y lugar tayaw. Basol mo matlaeng, no apay aman mano ti gumatgatang kin ka, Yolanda. Imbes nga ipamaysam ti atensyon mo iti panangilakom. Awanan tadaytan sameten mangpadpadakas kin digna ti aramidam. Anya? Saan kan samatan anang isursor, Mari Yolanda? Apay nga tamari siya ron. Di anya, Mari. Saan ka maawatan? Uray anya ti aramidag. Saan latta ka maawanan iti customer da dya adigna? Anya? Siyak paikit din ti malugi. Isumit lagayam asaan ka nang ilako itamaray. Laskad ama ka panunot ak iti wagas. Tapno sardengan da dya adigna ti panagilako na. Sipod inrugi na day tatrabaho. Manmanulaang ang dagiti gumatgatang kanya. No siyak ti ka, ipamaysam ti atensyon mo iti negosyo, Mare. Saan adagita ka kompetensyam ti bambantayam. Kano kasta ti aramidam, ay awan Sika ti maawanan iti customer, Mare. Awanan, malugi da tao no kastoya ka na yon. Ne, naputo man ti ulom Yolanda bakit? Wala, ta saan matan nga agsubli ti puunan. Kunak tumo nga mingging ka, nga ipamaysam ti atensyon mo iti negosyo. San adag iti kakompetensyam ti bambantayam? Ay, hagpada kayo kandi kumari Sharon. Kasta ka na yon ti sangkay bagana. Una tay sumat ti kasayaatan nga aramidam. No saan ko mga agtutulad day dya adigna, awan ko matikas to'y aparikot ko ita. Lukas ta ti kapanunutam, talaga malugi ka bakit? San akas ta ti mindset ti may sa negosyante? Kat, anya nga ron ti kayat mo asawan. Okay lang ang malugi ak, Fidel? Apo, san akas ta ti kahit ko sahon bakit? Ti kanyak laeng, kat tinegosyo mo kumati ayan da atensyon mo. Sikamat lang tinangibaga anaim-imas tilakom ngam itilako ni Digna. Isungawan tarumba nga pagdanagam. Saan amasapol nga agaramid ka iti inuulbod nga istorya. Tas sikanto ti madadael iti imatang dagiti customer mo. Nawatam. Linsamot Yolanda ti sumungad Digna anak ko. Ha? Isumat nga paiso, tata. Kita ama, ang mga numay nakapaang. Nadamag ko dagiti pamadpadakas na kin ka. Adamatan kan ko na ano, apaanak nata. Basta siya, nadalos ti konsensya. Kanya nga tatiw may bagadata tao. Urayan tayo atatang. Ang mga no pagsayaan, tanti umay na ibaga. Barang talaga ang makaungetak no may laang tapno apahan na ka. Ay, kalpasan tinaramid na panagdadahal kin ka. Napuskod na lang tiro para nagpakita nito. Sana Ay. mali, ta sa anak mo't nga apektado, tatang. Adalat tamat customer ko. Imayak, tada ko man napatag nga ibagakan ka, Digna. O, anya day tama ng Yolanda. Agwa, i-schedule ta ko man, anya tilako tunggal may sa kadata. Tano, saan tangagpadpada iti ilako? Pagbalinan talatan a rotation, no kayat mo
Wan nga pa'y sumanang. Mayat day ta na panunot mo. Agtinulong ta para matlang iti pagsayaatan ta. Ay, agyaman ak ano kasta ading ko. Ay, sanak ka di akagura? Apay ko maaguraan ka, manang. Imposible, asanda nga indanon kan ka, dagiti pamadakas ko. Amok ti may papaniti day taba, nagmanang. Saan ko lang ngayon kaskaso, ta sayang lang ti oras. Imbis amapanak makiap-apa, agla ko akit di tay subay aganan siya. Ay na, agyaman naklaunay ading ko Amok akamalik day jay. Ang bayam, santon maulit ading ko. Siyak matlaang ti agmamalas iti kasjay nga aramid ko. Ay, nawaw! Ipamaysam ti atensyon mo iti negosyom tapno agprogreso ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay! Bigatan! Agsapaan ang pudot ti ulong Teresa bakit? Kasanumat ngamin, nakalalaaw man ang day ta, Janice. Amula nakaturo pa'y laang da tao. Gagangay na, bakit? Makaumang man ngamin ti kasta nga ugal yun na day ta babae. Kasaritam to na sayat, bakit? Ay, panagrupro pa na pa'y laang kat madlawan asaan ang makarit na. Ay na, bayam ka di. Siyak to ti makisarita king kuwana. Saanan lakay? Siyak to ti mangibagakan kwa na. Unay matikas ta nga ugal yun day ta tao na ya. Ay nawaw, nagsapa ka matan anak kariing manang Teresa? Wan taadamat alarm clock dito'y pag-abangan tayo, sale. Asino mat manang? Day ta Janice bigbigatan ngagkankanta. Nasakit mat nga rod iti lapayag ti boses na. Ay wan, nang nagkumat day jay manang. Sipod nagabang day ta babae ditoy, inaldawan na maistresak. Ugali na siguro ti kasta manang. Ay, awan respeto na itipada na tao, nakalalaaw launay. Kasarita tayong tulatan manang Teresa. Ibaga tayo ti concern tayo kan kuana. Tapno amo na makapirwisyo ti kasta nga aramidan na. Taga-away kami nga agdamdami linaragsak ibig mi. Ha? Na? Apa yan manang Teresa? Inayadin yung mat ang nairikap ti gate. Nasakit iti lapayang. Ita, amumatan tirik namin no kasta nakalalaaw ka. Adda ka di parikot mo manang Teresa? Tangiwat mo ti problema mi Janice. Inaldaw lang na nakalalaaw ka. Ay, dakas gayam ti agkanta ita manang. Awan ti imbagak adakes. Ti kanyak laeng, kontrolam kumamat tangiwat mo aglalo no pan naturog. Saan aday tabog, kau kalabog, kau dita. Saan lang matasiksika ti tao dito ikat. Di ka pa'y agyaman, tada ti libre ang music yung manang. Kanya libre ang music.
Kano makatitilang matabosis mo? Iba kayo kit di, umapal kayo laang. Siya? Umapalkan ka? Saan Apulos, Janice? Nagsinumbat kayo kanumat kin ni Janice itay bakit? Wen Manuel lakay. No iso ti madisturbo. Makaungat. Ngam no iso ti nalaaw. Okay laang. Ay nawaw. Kunak matapagsaritaan nyo na sayat. San masapol nga aga pa kayo? Uray manupay asaritaan no saan mat amakarik nalakay. Awan lat amukon. Amom ka di no anya ti kunana itay. Anya timbaga na keng bakit? Umapalak kanukan kwa na. Anya? Ti kunana siguro akat apalak ti boses na kasla nakupit alata. Anya? Nakita ka na nga pa kayo kani Manang Teresa idi kalman, Janice ading ko. Wala, tabigbiglaan naman ti mangirikap iti gate. Nasakit nga tayo tilapayag. Kas tamat tirik namin, ubigbigat ang nga kanta ka, Janice ading ko. Ay nawaw, uray si ka manang sali. Umapal ka iti boses ko. Ah? Ay, saan mat, Janice? Awan ti rumbang nga apalakkan ka. Ti kanyak laang, kat di mo kumamat unay ti agkanta iti nakapigpigsa. No amom anakaturog pay laang dagiti kaaruban. Kat noal daw ngaminan amariing kayo manang sali. Night shift ngamin ti trabahok ita ading ko. Siyak nga rod ti agad yas. Saan ka aparitan nga agkanta? Ngam kontrolam laang ti boses mo. Tapno saan ka makadisturbo ading ko. No diyo kayat ang mga tikanta. Saan kun aparikot data, manang Teresa? Nakasarita ko ni Janice, Manang Teresa. Oh, anya nga iti ko na ni Janice, ading ko. Datayo kano ti agad just, Manang. Anya, nagrigat akasarsarita, Manang. Kasano nga rodan day tasale? Kaano laang idinagrugi anagabang ditoy? Ngam kastamat ng tipakpakita na. Kasarita tayong tulatan ti landlady. Taiso ti makisarita iti dayta, Janice, Manang. Sa bagay, amangan no iso ti denggan na. Barbareng Manang. Goodbye, Joe. Gotta go. Irigap mo pa yung tay tatawa, Manuel Lakay. Di mo't maumangag kang kanta dahi ta karuba. Dayta nga rod lakay. Kasarita mo ito kani sali ti landlady tayo. Inton umay agsingir iti abang. Ay wana, amangan no mabainan mo tayo. No ti mismo amakin kukwa iti balay abagan tayo. Ti makisarita keng ko anak. Pero, makadistrutong tumak namin lakay. Nakapigpig sa ti boses na. Mabalin ka dito makisarita, Nana Selma. No, saan kayo abisi, ah? Saan mo't kit day, Sally? Anya ti ibagam? May papan iti baro a border yun, Nana. Apay ni Janice. Saan apapaanawa, Nana? Nakalalaw, day jay a Janice. Bigbigatan, ibugbog kaw na ti kantana. Anya? Makarengreng mo't, Nana Selma. Ala, bayam, kasaritak to ni Janice. Agyaman Nana. Awan anyaman na, Sally. Warning at day ta, Janice. Tapno saan nga isupay apagparikutan nyo. Amangan no day tapay kit di ti pag-aapaan nyo nga agkakaaruba. Sino ti ko na mga reklamo Selma bakit? Dagiti agnanaed iti paabangan ta, karding lakay. Ay nawaw, apay ka no? Nakalalaaw ka no ni Janice, lakay. Anya? Uray bigbigatan kat nagpig sa ti kantana. Makadisturbo kadagiti pada na nga agab-abang. Ikamatago si ti warning bakit? Wen, kasta ti arabidak lakay. Nang runa pa'y kat makadisturbo mat iti pada na atao. Mabalin ka di ngagsarita tabiit, Janice. Agdardarasak pa ay Nana Selma. Agdigo sa kumamot dun. Napatag ti bagakan ka. Anya ti ibagam ayan Nana. At dati naawat ko a reklamo kadagiti padam nga agab-abang. Kat, Numabalin ko ma, di ka unay nangalaw-ngaw no amom nga dati nakaturog.
Agkan-kanta aklaang nana. Awan tidakis ngar aramida kadakwada. Wen, agkan kanta ka laeng. Nga makaperwisyo ka matan. No saan mat nga importante, kontrolem tingiwat mo. Tapno nasaya at tingkay panagkakadwa kadagiti padam nga agab-abang. Ay no, mga asar ka talaga day ta Janis Manuel Lakay. Nakita ko mo't akin na sarita tilang lady itay. Ay na, sumakit na talaga kitulak iti day ta babae. Di naman ammo ti paanawa. Angay siguro ti ubing bakit. No 25 ng lakay. Ay na, tinatangsit na di ati pakpakat na. Wano, masakit siguro tinagam na. Taimpulong yung iti makinkuko iti balay at agab-abangan tayo bakit. Nanggag ko binagbagaan ni Selma iti naminsan aldaw. Ang naku matipagsakitan tinakam na ngay. Kat di namat ngamin ammo ti makarik na. Ang padalaang matibay bayadan tayo nga abang. Ay na, mapanak na iti ayan ni Sally. Tagsarita kami lakay. Kitaan nyo tama nga numangag ni Janice. No, ma. Di uray mangag na ti pagsaritaan ni lakay. Pudno ba? Kadagita na'y mata. Nakaturog ka ka de, Sally ading ko. Nakalukat tiri daw manang Teresa. Sumrek kalatan. Kunaklapit din no nakaturog ka. Kasano ko makaturog ak nana? Kat nakalalaang magday ta Janice. Ay naun nga rod. Uray iti kwarto mi. Mangod ti kantana. Sapay night shift ti trabaho ita. Ay na. Una yun day ta ang niwat day ta babae. Kinasarita mata ni Nana Selma. Kaslaawan na taman din kuana. Urayan na siguro a papanawon da ah. Dito'y kapay man laang nana. Takasaritak day ta babae. Dungdungan kanto. Janice! Unay una. Janice! Mangmangag ka di? Ay nawaw, si kamot galang manang Sally. Mabalin ka di a kontrolam tingiwat mo ading ko. Ha? No ang kanta ka, di mo kumamat ibugbog ka o tapno saan amariing amin nga agab abang iti daytoy abalay. Anya kumaita. Di uray agpulong kayo manan iti landlady. Day tamot ti paglaingan nyo. Tagpulong. Ay na, kamaudyanan na. Rimwar matlaang ang tinalaaw a babae. Naku nampay manang Teresa. Natal na ti aglawlaw no awan day ta Janice. Pagtrabahwan na ya day jay. Diyak matam mo ah, manang. Mayat ko man agtrabaho. Tapno saan akanayon nga adda ditoy. Nakalalaaw mat nga rod. Sigurado analaaw mananday jay inton agawid. Agsapul na ako man iti sabali a pagabangan na manang. Pagbalinan naman ta na video kyan to'y boarding house tayo. Ay, saan tayo ko mga agreklamo no sagpaminsan laeng. Saan? Tainal daw mat akas ta tiar aramidan na. No agkanta, masapul a nakapigpig sa. Day tangarod kat manang Teresa. Di na pampanunutan nga damat trabaho tayo. Kasaritak tumanan ni Nana Selma. May papan iti da ito'y abanag manang. Kumusta matan ni Janice, Sally? Kas jay latta Nana Selma. Awan nagbaliwan na. Papaanawa latta. Ay nawaw, kinasaritak matan. Awan latta mati epekto na, Nana. Awan ano kasta, mapapanaw adi na oras. Namin ano matan a kinasarita mi. Ngam agpatangken mat, Nana. Bayam, bagbaga ak tumanan no agsingirak iti abang. Uwan man, Nana. Bagbagaan niyo tapno saan kami mat ang maapektaran. Nang runa pa'y no kasta nga da trabaho mi. Madisturbo ti pan naturog mi. Di kas jay akin napigsa ti boses na. Bayad ko para itaabulan, Nana Selma. Agyaman na klauna ay Janice. Awan ti anyaman na, Nana. Ay wan kayam. Adamanan tinaawat ko a reklamo. Saan ka kanumat a paanawa? Sino tinagreklamo, Nana?
Dagiti padam nga agab-abang basang. Kanayon mo't nagreklamo dagiti tattao. Anya ti kunam, Janice. Ay, awan nana. Paanawa ka kumamot, Janice. Tada ti trabaho dagiti padam nga agab-abang. Alam mo nana. No saan ka pa'y ngagbaliw? No kasta ka na yun. Mapilitanak amang papanaw kan ka. Anya? Ay wala, mayat day ta maigisa sa aliading ko. Inted piman ti kapsat ko manang Teresa. Mangala ka tapno adamat igisayo. Nalagsak kayo kali adwa itinarami dyo. Anya ti kayat mo asawan, Janice. Di kay mat maumuma nga agpulong kininana Selma niya. Wan di ka matpapaanawa ading ko. Di ko nayukit di. Kaya't yu ang mapapanawak iti da ito a boarding house tapno masuloyo. Saan akas ta ti kapanunutan me, Janice? Ti kada kami laeng, kat respetuan tayo kumamot ti tunggal maysa. Respeto! Respeto matasasawan nyo dita! Oh, anya ti mapaspasamak dito, oy. Jak magustuhan ti kastangar arabidam, Janice. Saan asyak tinangirugi na Selma? Kita amat nga minter arabidam. Akan pantaklaang mo. Dakos ayaday jay. Saan mat adakas no kayat mo ti agkanta. Ngam di mo kumaunay pigsaan. Nang runa no amom amada mga agin ina na dagiti kakadwam. Ibagayo lang no kayat dak apapanawon. Talaga papanawon ka no kasta ti pakpakitam, Janice. Di yu pa'y lang aming idiretso. Narigat mat piman no si katian anawaan dagiti padam nga agab-abang. Ngunin, nana! Basol kon! Agiin nanos kayo kit di ko mga min, tapno awan ti parikot. Respetuan nyo ti tunggal maysa, tapno maliklikan ti riri. Manang Teresa! Mabit lang, umayan. Oh, si kamat gayam, Janice. Ikan kayo iti prutas yu manang. Ha? Peace offering ko. Ay nawaw, saan ba ta kasapulan, ading ko? Awatin nyo kitdiin manang. Ay, agyaman ka. Pasensya kayon kadagiti dakas ana aramidak manang. Sapay la ko mata mapakawan na. Pasensya kayo no nadisturbok ti pan naturog yo. Hindi, imbag man ta naka-amiris kan? Wen manang, talaga anak kaamiris akon. Ken agbalbaliw akon. Tapno maliklikan ti saan apagkikin na awatan. Prutas mo dahil ta, Teresa, bakit? Inted ni Janice, lakay. Ay nawa, kahit ka ti asawan dahil ta nga okay kayo? Wen, lakay. Naimbag mat no naka-Amerisan, bakit? Nagbutang siguro matlaang ama papanaw, lakay. Narigat nga tatag sa iti boarding house ita. Ay, naku nampay. Oh, kumusta matiturog mo, Manang Teresa? Ay na, nasaya at matsali ading ko. Si Kangay. Uray siyak matamanang. Saanan analaaw ni Janice. Kinapudno na. Nang ted iti prutas iti kalman. Kasta? Uwan ading ko. Awan ka ngamin iti kalman. Madlaw ko ang nagbalbaliwan. Tas saan beteng analaaw. O, di mayat no kasta manang. Awanan ti paan anawa. Ay, uwan asali. Kan awanan disturbo iti pan naturog. Ada ka di, Janice? Apay ka di manang sali. Ada ka matgayam dita. Saan ka nakita? Natal na kan tumat nga minunay. Tapno saan kayo ang madisturbo manang sali. Nakababain mo't kada kayo no nalaawak manan. Basta kontrolam laeng, ading ko. Anya nga minan ti umay mo ibaga manang. Imayak tapadigwan ka, ading ko. Ay nawaw, agyaman aklaunay manang sali. Nang tadmat laeng ni manang Teresa iti pansit itay manang. Kasta talaga no aggagayem tayong agkakaaruba, ading ko. Ay, nawaw!
ka, dumngag ka. Iti kasta ket maliklikan ti apa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At dan samot na dagsan aparikot mo, Nora. Wen nga rod manang Carmen, nagado ababayadan, kat awan mo ti makukwarta. Naimbagkan ka taad dati ukay-ukay business mo manang. Ibagamlaang, no kayat mo matiag negosyo, Nora, tapautangan ka. Ay nawaw, pautangan nak manang. Anya ti kayat mo nga ilakaw, sapatos, bag, unaw, badaw. Bag kumano adda manang. Mala, ibagak to iti supplier ko, tanayunan na iti may sasako ti i-deliver na. Bayadam tumat no may lakom. Sagmano ti may sasako. 2.5 laang dayjay. Diyak laang masigurado no manu apiraso ti maalam. Tas sealed dayjay. Saan ko ang mabalin alukatan? Alaman nga rod manang, pautangan naktap no addaman met ti pangrugya. Apay nga itakalaan, Nora bakal. Asin laang mo tigatang, yung nakabaybayag ka. Di magasak namin iti ayan ni manang Carmen lakay. Anya man hindi nagsaritaan niya. Pautangan na kano lakay. Ay nawaw, imutang ka man. Ukay-ukay ti inutang ko lakay. Ipadas ko man mo. No kasta, agniuso ka ba? Ipadas ko kuna nga road. Amangan no isumod ti linya. Namum nga raw. Saan tay amaamuan no saan ko nga ipadas lakay. Agpakada akon manang Carmen. Anusam nga orayon ti bayad ko iti sapatos a ginatang kuwan. Sigakit di met sabet. Makaurayak met. Amok ang mapagtalkan ka tao. Sige manang, mapanakon. Ay, babit man gayam sabet. Ha? Ada ka di pa ibagam manang? Amangan kit dinudumagas ka iti ayan danora. Ay, wan! Dagasak ti binulod da agabyon mi manang. Pakibagam tuman ken kwa na asim mang peten ti ukay-ukay a bags nga order na. Umay naalaan no saan abisi. Saan ko ang ma-text? Tanayra na nag-expire ti load ko. No kasta. Agla ko ba't iti ukay-ukay ni Marinora, manang? Wen, sabit. Ipadas na kanumad. Oy, Marinora! Mari! Ada ka di? Pumayin malay. Oh, adto yung tigabyon nyo abinulod mi mare. Agyaman nak, Mare. Ay, simbang pat kano ti order mo nga ukay-ukay abag, Mare. Mapan mo kano alaan, no saan ka abisi ko na ni Manang Carmen. Sige mare, ibaon ko nila kay ko inton madamdama. Lakwan nak tumambat, Mare. Ay kat umay kalat na tagpili ka no saan ka abisi mare. Adaman pa'y ti pangibaunak ken ka, Victor Lakay. Ay nawaw, sa dino man ay. Mapan ka man pa'y iti ayan ni Manang Carmen. Idiretsyong ngamin abakat saan kat aday taado apasikot-sikot. Abay, anya taramito ki ni Carmen.
Simangpot ka no ti order ko nga ukay-ukay. Mapan mo man anaan. Madamdaman to, bakit? Adda ka di aramidang. Ako magkiday. Awan mo't lagayam. Apay-pay laang adi mo mapan anaan. Mawanin. Maparay. Kas na ata ni lumabiin. Ada ka di papanam, tatang. Awan magkiday, Carmen, anak ka. No umay ni Nora, ita di yung aro dyan nakasako iti green kan kwa na, tatang. Anya day jay aya. Bagdagi jay, tatang. Ginatang na ka. Saan? Sealed nga bail dagi jay, tatang. Saan pa'y analukatan? Ilako na kano. Manugarod ti singirik king kuana. Saan nyo pa'y asingiran, tatang? Tasyak tinang ipautang kan kwa na. Da kamintun ti agsarita no mailako na. Manang Carmen! Manang! Awan ni Carmen Victor. At dati na panan na. Umay ko kumaalaan ti order ni bakit ko, tatari ko. Amang ano at imbilin na ti anak yaw. Dahil takulay green anak kasako ita si dagtiri daw baraw. Isumot ti inbilin na nga itid ko kin ni Nora. Agyaman naglaunay, tata. Sumrek ka pa'y atag kapi ta, Victor. Saan yan, tata? Kalkalpas ko pa'y laan. Sumrek ka ki day. Naimas ti kapi mi dito eh. Amangan noong tanak ni bakit ko, tata. Numarabyanak. Ay nawaw. Di bali atak kapi mo ti makagapo baraw. Saan nga arak? Anya mo't tantoy intad ni Manang Carmen. Anya ka di ti parekot, Nora, bakit? Kasano ang mailakok da ito'y? Adamot ti dadaal ti daduma. Ay kapilyam, bakit? Tinakita nga aramida ni Manang Carmen, kat labaan na pa'y aming. No, dati nadadaal, kat mabalin ama repair. I-repair naman. Oh, siyang paikit di ti banbanugan na nga aglaba. Ay nawaw. Kasta talaga tagniguso, bakit? Naskan na diskarte ka. Kat na kita mayat mo ti dagduma abag. Presentable. Naskan lang ang malabaan, tamadlaw ang na-stack. Ay, isublik laangan kan Manang Carmen inton bigat. Apay nga isublim ngay katlino katam pimanan. Anyat amok nga ang mga no pinilyan na gayam ti intad na kanya. Kat no silb mat piman ti sako itay naalak bakit? Kan kas nakunak itayan. Adumat ti mayat. Maila ko pa'y lang dagita. Ay, saanan? Isublik to laangan inton bigat. Ang mga numalugi akpay. Imay ka diin nala ni Nora ti order na abag, tatang. Dila kay na ti impound na itay, Carmen, anak ko. Nasayat mat nga rudno kasta, tatang. Tapno makapagrugi matan. Kunak man no di mong kayo tagpautang anak ko. Apay ang pinautangam ni Nora. Masyanak mat nga min, tatang. Barang may lako na amin, Ano, at dati gagay kan diskarte na anak ko. At damat siguro, tatang. Nakita na mo't no niya ti aramida kadagiti ukay-ukay alakok, tatang. Imposible mat ano saan pa'y lang anak kaadal ni Nora. Oy, naimbaga bigat mo, Mari Nora. Ni, nakasapsapa ka mat nga imay, Mare Isabel. Ayan nga tila akong abag, Mare. Agpili ako, ma. Ay, saan kon nga ilako, Mare? Ha? Mausar mo amin dagi jay aya, Mare? Saan ko nga ilako ta isublik kan Manang Carmen inton madamdama? Ay nawaw, apay nga isublim, Mare. Una, tadamot ti dadaal ti daduma. Inpadas mo alabaan, Mare? Ang mga numabalin pa yung madiskar dyan. Iso tinakita nga aramida ni Mari Carmen. Ay saanan, Mare Sabet? Ang mga no pinilyan lang ni Manang Carmen ti intad na kanya. Iso apangit mat amin. Kitaag man, Mare? Ay saanan, Mare Sabet? No imbagak apangit. Pangit a talaga, Mare. Saan ang masapul a kitaang? Anyadar aramidam, Victor Lakay. Apay mo't nga inwaram tilinaon day taas ako. At damagan pang lalaki, bakit? Kita ang tinapili ka ba? Mayat ang mausar, no at dati pagpasintruan. Ay sus, ay nawaw, isublim day ta, Victor. Priswam kid day, tagatangat. Uray gatangam day ta, lugi aklat na.
Kat no, nagmamaya mo tinatsambahan, bakit? Masapo lang ang mailaba. Tinaduma. Punasam langan. Saklatan timang reperiti sipar ang natatay. Ah, ay saanan? Marigata naktukit di amang ilako. Amangan no awan ti gumatang. Isupay kit di apakabanban no ganday ta. Nagdaya mo tag negosyo ang nakasadsadot, bakit? Dakkel alugi no saan amagatang dagitala kay. Imayak ta umay ko isubli to'y ukay-ukay kan ka manang Carmen. Ay nawaw, apay nga isublim Nora. Nagpapangit mati karga na. Na, ay saan ang mabalin nga isublim? Talino katamatan. Saan ang mabalin nga isubli iti supplier ko? Lukluk ko nyo lang ti tattao iti kastang aramiden nyo. Di ka agsawa kasta, Nora. Saan ko ang maaramid ti mang loko iti padak a tao? Amangan mat no sino katamtin na ikarga iti dayto asako. Ay nawaw, kas makita mat, Nora. Sealed, day taasim mang patkan ka. Ay basta, isublik daytoy. Saan kon nga alaon? Apay matakas ta, Nora. Ipadas mo a diskartyan, Mayat mat tinaalak. No alaag daytoy, sigurado adakkel ti lugik. Iso nga isublik laangan manang. Anya? Talaga gayam nga insubli ni Mari Nora ti ukay-ukay nga inalanakan ka manang Carmen? Ay, once a Beth. Amangan kanuno saan amagatang. Siyak man ti pangipautangan manang? Kayat mo ka di, Sabeth? When ano ipautang mo? Naskan lang nga diskartyam ti daduma. Di daduma, basura. Talaga akasta ti ukay-ukay. Saan amaliklikan nga damay na yun amadi? Okay lang, manang. 2-5 lang, mat. Sika, no kayat mo nga alaan, Sabeth. Masapo lang nga ilabam. Tapno mayat tibuya na no i-display. When manang, makitkitak ti aramidam. Isumat ati aramidag. Mala, sa tanton pagsaritaan ti bayad na no may lako mon. Ay na, agyaman naklaon ay manang Carmen. Barang may lakok amin Sa dino ti papanam, Victor Lakay. Mapana kita yan ni Manang Carmen. Insublim magaya man nagiti nakasako, abang. Apay, kayat mo ti gumatang itidaan. Mayat day dyan no mailaba, bakit? Sika mapan ka, numapan ka. Kunak, tumat ngamin at di mo isubli, tagatahak ti daduma. Ado ti mabalin a paggatangan dita, brand new pay. Saan mo't nga amin a brand new kat natibker? Makaammo ka man laangan, Victor. Ado nga ammo. Magustuak launay ti disenyo day dyan, abag. Iso ang mapan ko man alaan. Sayang mait no alaan ti daduma. Ayan tibag na yung subli ni bakit ko kinkamanang. Inala ni Sabeth, Victor, apay? Ginatang na? Inutang na. Ipadas na kanu nga ilako. Apay ka de? At dangamin ti kursunadak abag ijagan. Mapan kay ti ayan da Sabeth. Sigurado ang madama alam labaan nan. Kaal-ala na laang itay. No apay ngamin asadutan ni bakit ko ti aglabaya. Talaga siguro asaan na aling niya ti agnegosyo iti ukay-ukay. Brand new siguro ati kayat na ngayla ko. Tay panglakan, tadi namat kayat ti dumiskarte. Toy camouflage ka di abang, tinakdakamatam pare Victor? Wan, Ay, kay lablabak lang itay. San pa'y anamagaan pare? i-reserve mo man. Ta para kanya. Ay, sika ano kayat mo ngalaan pare? Sikanton ti mangibilag. Mano nga, iti pangila ko mare. Uray 250 ano iso pare? Ay nawa, nalaka. Wen tanalakamat ti puunan na. Sige, alag na ro mare. Ganun agpiliak pa ya. Ang mga nood dapat ti magusto ka sa bali. Anya ta nakasupot nga inyawid mo, Victor. Bag, kinatang ko kan mare sabay. Kita bakit? Nagmayat sana ya. No kasta, ginatang ni Marisabeth ti insublik nga ukay-ukay kan manang Carmen. Wen, bakit? Noong lang, nagmamayat tinakita kapag itay. Nalabaan ngaming, iso arimwar ti pintas da bakit? Aya,
no inaramid mo kumatibagbarakin ka, di mayat ko ma. Di ba lilatan? Kurang ka ngamin itidiskarte bakit? Umon-una ngamin ti reklamom. Madi iti kasta. Naskin lang nga surusurum, may ti dumiskarte. Sana jay panglakaan di kaya mo. Agrigat ka mag-abasay. Adaman ti pakitakan ka manang Carmen? Anya day ta sabet. Kita man original day ti abang manang, oh. Wow, kasla branda da talaga. I-check mo man. Diyak ngamin kabisado ti mangkita. Ta lang mata pinadas ko ti agukay-ukay business ako nada. Ay na wow. Swerte sabit. No kasta, original ka di manang? Word, original da ito'y. May lako may tinangina no kwa. Repair lang ti zipper na. Awon zipper lang matidadaal na. No may lakom day ta, di nagsubli adagos ti puunam, ada pa'y sobra na. Ay na, naimbaglangan ta insubli ni Marinora ken kada ito'y manang. Talaga para ken kada ita, sabit. Ay nawaw. Apay, di ka matagtaga rin dito, Nora, bakit? Pampanunutak lang ti ukay-ukay nga insublikan manang Carmen Victor lakay. Ulak man no, di mo kaya't nga ilako dahi jay, tamalugi ka. Nakitak ti post ni Marisabeth iti Facebook itay. Katad na natiyambaan na branded lakay. Talaga siguro aswerte naman, bakit? No di mo kumain sublikan manang Carmen, di siya kumatiswerte. Day tangarod lakay. Umapalakit din. Sayang day chay lakay. Kung nagtuma kaming king kaalabam, hindi ka dimngag, sadot ka may. Anya nga tano umutangak manen ken manang Carmen lakay. Amangan numakatsamba akmet. Kalpasan din naramid mo, namnamaang bailahan nga pautangan na ka. Ay nawaw, Amangan numaasyan kanyak lakay. padasa ma, lumayat. Ngam no siyak tiso, saan kan nga ikan, gapo iti naramid mo. Ha, ay nawaw. Busy ka kadi manang Carmen. Anya ti masapol mo, Dora. Puskulak ti rupa kon manang. Ay nawaw. Anya ti masapol mo, aya. Mabalin ka di apautangan nakmanan. Ay nawaw. Kalpasan ti inaramid mo. Napuskol pa'y lang ti rupam nga umay umutang. Ang mga no isublim tumanan kanyak no di mo magustuhan ti kargana. Saanan ang mapasamak day tamanang? Sigurado ka? Narigat nga men. Diyak kayat ti makiap-apakin ka. No kayat mo, agdiretso ka lang nga ti supplier ko. Itag ko tinambarnakin ka. Awan matikas ko ang pagbayad ko manang. Pautangan na ko ma. Promise, saan ko nang aramidan tikas iti inaramid ko iti. Kasla sa anak amamatikan ka, Nora. Siyak tukit di manan ti pagpanunutam iti dakas. Tapno makasigurado ka. Agaramid ka iti kasuratan manang. Ipapirmata ken kapitan tapno awan ti pagdanagam. Pagpanunutam pa'y anaimbag, Nora. Laglagi pa, sugal matlaan ti agnegosyo iti ukay-ukay. Saan akana yon ket swerte? Ay, nawaw! Awan tinalaka a negosyo. Masapul mo ti gagat, diskarte ken laing. Tapno na pintas ti pagbanagan ti negosyo a binangon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Adda na discover ko, Mari Vicky. Anya mananday ta na discover mo, Mariberna. Pagkwartaan, kumare. Nakitak man iti binuyak ablag dagiti sikat, mare. Anya ngay mo day ta pagkwartaan, Mare. Scatter, mare. Jak amo no nang nangagmon. Ay, wan, Mare. Makitkitak mo't laang kadagiti mabuybuyak. Ado kanumot ti bimak nang gapo iti daytoy nga scatter, mare. Kasano aya day ta, Mare? Ay, basa po lang ti puunan, mare. No kayat mo akit isuro ka. Ay, wan man, Mare. Di ka madanagan, tanalakalaang mat, no adalakit puunam. Kan agtugtugaw ka laang. Saan ka mainitan, kan saan ka mabanog. Padasan taman mat nga rod, Mare. Amangan no makatsamba tamat. Ay nawaw, awan mo tinaluto ang makan. Vicky, bakit? Ay, wan. Nalipatak mo't yung tinagluto lakay. Ang mamot ang nagkapuak iti bangkag ta. Ano sampay laang ti mangiprito iti itlog? Anya? No di ka makauray, mangiprito ka iti itlog. Ado mo ti itlog di ta, di uray mano ti sidaang. Pasilfong mo ngamin ti dumdumugam. Ay nalakay saan nga amin katrumbang apakibyangan. Saan matadakas nga pasilpon ka? Ngam kita ang kumamat abakay. Aramidem pa'y nagiti responsibilidad mo. Sakbay nga agsilpon ka. Among baldo, dadaulam manon ti diskarte. Anya? Oh, si Kamat Gaya, Mari Vicky. Maki-standbayak man pa'y dito'y ayan mo, Mariberna. Ay, una. Awan parikot iti dayta. Agtugaw ka, Mare. Agyaman nak Mariberna. Kumusta nga iti panagayayam mo iti scatter, Mare? Nangabak ka kadimot lang. Awan pa'y nga rod, Mare. Sika nga'y. Ay, katadamat basit pangahabak ko, Mare. Ay, naimbag ka pa'y, Mare. Iso man ti pagpuhunak, Mare. Itayak manan tapno agdoble. Siyakmut nga ta, Mare. Kaano nga tamot ang mga baka? Gagangay na takay rugrugim lang, Mare. Agswerte kanto ka di. Sa bagay, Mare. Adan tumot siguro. Una kan, Berna. Apay man ang tatang. So, wambet ti sugal ti kumalim. Agkwartaan nga ruday, jay tatang. Wan angim sugal met. Ngam pagkwartaan latta, tatang. Kanya ti amo tayo ngay. Ang mga no ada swerte ni Mari Vicky, tiday tanga scatter, tatang. Kita man, naadak sa amat na. Tilangan cellphone na ti anti-attention na. Ay, makapaadik nga agpaiso, tatang. Ngam di bali agbungan to ka di. Andiyan tulangan ti panunutan ni Baldo. Numamuan na ti kasta alamid at asawa na. Imbes atulungan na nila kayo na ibangkag ta. Desisyon mat ti kumarik day tatang. Saan ko mat apinilit? First time laing kumanait ka nga scatter. Saan tagmalmalim met wagay ayam kayo. Ay, kasta talaga tatang. Naskan nga agsakripisyo kami. Ay, ya. Apa na kiti bangkag? Bigay ba kay? O sige, agan-anad ka. Saan nakatulungan? Busy ak, adda ti aramidak itang. Dito cellphone mo lang ka na yung tig-igga, ma'am. Gagangay na Kung saan ka nga rin asumuraw? Saan ka pilitan? Ngam ibatik ti bayad ti utang ko kininana Rosana. Itid mo tuking kwa na umay. Mano ti utang mo kan kwa na lakay? 2,400. Bagi kun ti sukli asa nga gasot alakay, adalaang ti pangusara. Ay, apo. Kita manan. Saan akong kumpormi ti pangidisdiswam iti kwarta? Taama ka numapukaw. Win ka di lakay, di ka madanagan. Si Kamat ti lumabas iti paraangan, Vicky anak ko. Sa dino ti papanam. Iti ayan ni Kumari Berna nanang. Ay nawaw,
Kanayon kan sama iti ayan ti kumaray. Kasta talaga, nanang. Awan mo't lang ti kadwak ije balay. Tanapan ni Baldo ije bangkang. Ay, awan ti nagdumaan yung ag kumaray. Day ta nga scatter, tiyada iti utak yaw. Kasano anaamuan nyo ti may papan iti day nga scatter, nanang? Ay, no iso ti pagsasaritaan da dita waiting shed, idi na minsan alimbabasa. Pagkwartaan mo't lang, dayjay, nanang. Kahit, ada ka di laang income bao, iti day ta nga scatter, anak kaw. Adang mo't basit, nanang. Ay, kita Amangan no dakdakkel pa iti kwarta nga isugsugal mao, ngam ti pangabak mo anak kaw. Nariga, ti may lumlum iti utang. Ay nawaw, nangalaam iti 2.5 mo, mare. Bayad ti utang ni Baldo ken Nana Rosana, mare. Anya? Utangag pay laang, mare. Isugal ko tapno agdoble. Ay, wen amare, amangan no ag triple pa ikit day. Sapay la kumaa, Mari Berna. Ay, saan talata ang mapukawan itinamnama, mare? Addan tulata, Alaman nga rod, Mare. Mangisen ka iti Gcash ko tapno makapagay ayam mananda tao. Di mo pigsaan, mare. Ah, apay ka di, Mare. At ni tatang dita kusina. Ang mga numangag na. Sirmunan na tumanan no makapanaw ka, mare. Unaklaki din wa sino ti ang tuk-tuk-tuk karabiin. Si kamagayang baldaw. Anda ka din ni Vicky dito'y nanang. Awamat. Saan ka di pa yan nagawad? Awan mo't anadano na kidya balay itay. Nukasta. Saan pa yan nagawad? Saan pa yan nanang? Kunak no dito'y tinapanan na. Ada siguro iti ayan ni kumari na. Isumat ti kunana apapanan na idiag sa palimbabas. Amagan no nagmalmalam damanaan anagay ayam iti dayta nga scatter. Scatter! Jay man online asugal anak kaw. Ano kasta? Agsugsugal gayam ni Vicky? Word. Ay, jakman ambo ka na kita nga kumari. Naadik damitan iti scatter. Grabe, Enber na anak ko. Saan ka di pang agawin ni Vicky? Ay, may mayat ka no dito ita napigsa ti signal tatang. Kaya't na ti makabawi iti scatter tanaabak itay aldaw. When angay rabi imeten? Di ka madanagan ta saan naabuludan ti flashlight mo tatang. Addain nala na flashlight na. Iso ti pagsilaw na nga agawin. It's saan akasta ti kayat ko asawin? Idiritso yung amin Anyat amok ngay. Saan kumot amabasa no anyat ti adda iti kapanunutan niyo. Amakan ko no sapulin nila kay na. Ay nawaw. Anya ter aramidam dito'y balay da kumari Berna, Baldo lakay. May kasukunan Ay nawaw, saan ang masapul asukunan na? Amok ti pagawida. Rabiing, awan mo ti ko ng mga gawid ka. Kita abisi kami kan kumare. Busy kayong agsugsugal Na, di ka agungot Asino ti saan ang makaungat iti kastangan aramidang Vicky? Isugayam akanayon at isilfon mo tig-iggamam. Netagam agsugsugal ta aramidang. Kat, pagkwartaan mo ti pakakumkumikumak lakay. Panagkunam ka ti, kat nasaya day tangan aramidang. Urayom laang Baldo. Siyak laang ti mga bak, gumatangak iti four wheels mo. Manmanulaang ti mga bak iti kakasta sugal, tapno ibagakin ka, Vicky. Alabusan day ta kinaadik mo iti sugal, Vicky. Basit laangan, Baldo. Mga bakak tumo. Ay nawa, kaanon to? Manong aldawon nga gay ayam kay ti scatter, ngam awan pa'y mat ti makita akwartam. Aguray ka ngamin Agraman lagyan ti alkansyam, nairaman pa yan. Di bali ata alkansyak mo't dayjay. Kwartak mo. Una, ngam di ka di masayangan. Agsubling to mo ilaang no mga bakak. Ang mga no triple pa'y agsubli. Ang mga ano dahil scatter, ti mangilumlumkin kay ti utang, bakit? Ti sungaganad ka. Ay nawaw. Si kalaang manan ti mapan iti bangkag baldaw. Nibigi ngay.
Aday, di pala nanang. Ay na, di na ka pa yan matulungan iti trabaho. Busy. Iso asaan na ka matulungan, nanang. No daduma, di na pa yun masango tagluto. No pilitik mo, iso ti pagapaan mi. Ay una yan day tatao. Namnamaan lang amin ang mga abak iti dayta nga scatter, nanang. No addat ibagak, sumungbat. Ikalintigan a pagkwartaan ka numalaan dayta nga scatter. Wen pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam sigurado ka day ang mga bak. Dayta ti saan na mapanunot, nanang. Agraman na dyan dalkan siya na isugal na mailangan. Anya? Di mo matimpakaam mo nga umay kagayam, nanang. Apay di mo tulungan nila kay mo nga agtrabaho iti bangkagyaw, biki anak kaw. Adda sa bali ang trabaho kita, nanang. Scatter manan. No mga bakak iti scatter, agpatakderak to iti mansyon tayo, nanang. Mansyon mga ibagbagam dita. At bakit tinabuya? Dadakkel ti pangabak da, nanang. Ay pangaasim isardeng monday ta nga scatter. Ay, sana mabalin, nanang. Ay nawaw, apay asaan? Saan pa'y anagsubli dagiti naabak kanyak, nanang? Sa anak asumardang, aging ga ang mga abakang. Oh, makitam dayta? Naabak ka mat gaya man, ngam di ka pa'y laagnakam. Kastoy kanuman no damo, nanang. Anos laang ti kasapulan. Ay, awanan. Talaga naadik kaan. No di ka pa'y laagnakam, daytan nga scatter ti mangilumlum ken ka iti utang. Apa yan? Meron na. Di ka matan matagtagal dito. Awanan, tatang. Ano ti awanin? Awanan. Naibusan ti kwarta. Di ko nam kanyat at adati inakam mo iti dito nga scatter. Jak matimpagarup ama-ama kak tatang. Namok lang nga kastoy ti mapasamak. Saan ko kuman nga insugalamin na kwarta? Scatter pa mo. Di mo namnamain nga agsubli pa ti kwarta manaabak, Berna. Mabagtitak no kastoy lang, tatang. Hindi pa nga ibagbaken ka. Adi mo una dito nga scatter. Hanya nga ita, naabak ka. Back to zero manin Hey, agtrabaho ka manin, tinadagsen. Awanan ti maramidan no kastoy ti gasat, tatang. Ay, gasat. Gasat nga. Lawlawatin dita. Hindi kay agayim mo. Ang mga naabak, met. Ang mga kulang no, agpalpalikot, met. Jak pa'y nakasarita ni Mari Vicky, tatang. Nasakit launa yan ti ulok amang pampanunot iti kwarta naabak kanyak, tatang. Ay, naura agbabawi ka. Sa anin nga agsubli te kwartam. Pag nakmam dahil tainton maminsan, dumngeg kamit ano adati maibagaken ka. Nalawag ka ni Berna. Naimbaglaan nga ang tanaranaan ka dito'y dalan baldaw. Ano tayo masapol mo na, Rosana? Singirak ko matibayad ti utang mao. Sa anak nga minon anapan iti ay anyo iday tamad itirik na. Ano kasta? Saan nyo pa'y gayam ana-ana? Saan pa'y? Iso a planok ti mapan iti ay anyo ita. Takasapulak day di a kwarta. Ay, nawa. Adda ka di parikot baldaw. Una yun ni Vicky. Apay ni Vicky. Ang mga no, sugal na ti, ibayad ko kumakata kayo. No kasta. Awan pa'y ti maitad mo ita baldaw. Pasensya kayo, nana. Yung awan gamin ti iniggamak ako ratay ta. Kasaritak pa yung umunat asawak man. Mapanak tumutla dagos itayan yun no kasano. Asap kumata ka sa pulak mo ti kwarta baldaw. Migay, agsarita tama. Anya ti pagsaritaan ta, baldo lakay. Nang ipanamit ti kwarta ko nakaibayad mo kini Nana Rosana. Ay, kuwala kay. Intad ko matkan ko na. Ay, nawaw! Di ka agul-ulbot na kasarita ni Nana Rosana. Saan ka kanumang ay may itiday jangal daw? Di ka agungot alakay. Sa dino tinang ipanamit ti kwarta ko na. Di mo ibaga nga insugal mo. Kinapod no na. Intayak iti scatter lakay. Anya?
2,500 tayo dyan, Beke! Kaya't ko lang mat ngagdoble ti ibayad mo kung maiti utang mo lakay. Diyak mat impagarok amaaba ka. Agpampanurot ka ni Beke. Sa dinong harot ita ti pangalaan ta iti bayan ta kininara Rosana. Kat kasapulan na dyan kwarta piman. Ay, ada na panunot ko lakay. Bumuludak kan Mariber na. Sigurado nga dati kwarta na day jay. Siguradong lang at pati maburot mo ta. Nakababan kininana Rosana. Bumuludak ko mapay iti 2.5 mo, Mariber na. Ay, pasensya kan, Mari Becky. Ngam awan kwartak ita. Pulos nga awan na bati, tanaabak iti scatter. Anya, Day tatipod do, Mari. Iso ti pagparpari ko ta kita. Dakdakkel ti intayak ngam ti pangabak ko, Mari. Talaga alugi. kasano pa yan day Mari. Siga ngay, kumusta ngay mati panagayayam mo iti scatter? Naibus mo ti 2.5 abayad ko mati utang. Ngamjak pa'y pulos na padasan ti mga abak, Maray. Ay, agpada tangarod ano kasta, Mari? Asino ngay nga ti pagbuludak iti kwarta ita. Sapay kasapulan ka nun ni Nana Rosana day jay. Pasensya kan, Amari. Saan ka matulungan? Tauray siyak awanan kwartak. Ay, nairaman ka pa ikit din. No saan ko mga insurukan ka? Siyak kumala ang tagparikot ita. At damot lang ang ti basol ko, Mari. Siyakmat lang ang ti makagapo. No apay ngagparparikutak mo't ita. Pasensya kayon, Nana Rosana. Ngam insugal ni bakit ko ti bayad ko matiutang ko. Pinadas na tinagdiskitar itay. Ngam awan mo tinadiskitar na, Nana. Dukas tang araw. Por diya aklatan ni bakit mo. Taitrabahuan na ti 2.5 nga utang mo. Aywan, mabalin, Nana. Tapno agdati pagnakman na. Barang maanusan na ah. Ano sana? Asino nga min tinangibaga nga itayan iti scatter ti bayad ko makala kayo? Ibagamtukan ko na. Masapa nga umay igay balay inton bigat. Una na. Agyaman akmanan ta maawatan na ka. Awan ti marami dakbal daw. Saan mo tama balay na pabasulan ka? Tati asawang magtinangisugal iti kwarta. Kumusta mat, Bike? Anya tinaramid yo kinina na Rosana. Nagadula kay. Makabandog. Nakapudpudot pa'y. Hey, aganos ka? At dapat tinabati nga itrabahwam iti upat nga aldaw. Kas na di akon kabaulan lakay. Ulitek manayin. Aganos ka ta darasudos kanto mga main. Asino tinang ibaga amapan mo isugal ti korta nga inted ko. Namnamaak nga ron nga agdoble no itayak iti scatter. Ngam saan mat gayam. No pinagpampanunutam ko manasaya. Di saan ka ko mainitan. Wano mapudutan ita. Alia, iskata po mo. Saanan ang maulit lakay. Talaga saanan, tawan mo ti tayam. Hinton maminsan, saan adin na darasudos nga main. Timbangan nyo mo anaimbag, sakbay nga agdesisyon kayo. Ado mo nga minti mabuybuyak abimak ng itiday ta nga scatter lakay. Among nga rod, nupod numutla ang dagiti pakita ta, kat saan mo idang amo iti personal. Sabay sa, saan nga amin kat surtay, no maipapan iti kakastasugan. Anya ka na ya. Sa dino ti papa na, Mari Becky. Iti ayanda na Rosana, Mariber na. Itrabahwak ti utang asaan ko ang nabayadan. Ay, uray siyak mat, Mari. Mapanak makipurdiya di tamyanan. No kasta, insardeng mon ti agay ayam iti scatter, Maray. Aywan, Mari. Naibusan ti urnong ko, gapoy ti day, taas sugal. Gusto tinakuna nila kay Kumaray. Saan nga amin kat swerte no may papan iti sugal. Ay, napasensya ka na, Mari. Nairaman ka pa ikit di. Kunak no day tanga iskater timang pabak ng kadata, ngamsaan mat gayam. At damot lang ang tibasol ko, Maray. Ang anya nga ay kat nalpasan ti amin. Saan mat amabalin ang maisubli. Pagadalan talatnan ti kastoy anapasamak, Maray. Ay, nawaw! Saan nga amin
na mabuybuya tayo kat pudno. Isong agpanunod tayo kuma iti maminribo. Timbangan tayo anasaya at dagiti banbanag, sakbay nga agdesisyon tayo. Tapno saan amasayang, ti kwarta tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.